Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kehenyo Trap National Youth Front mentakasngi harengkat usensyar kemdej kilawan ban pensyai pa iba halor kejing syak keno ba udawa pisa haga kerteng jong kehenyo Trap National Liberation Council habaya keren bat kinong thok khubor haslong press club uba sensyar uliat ho ba kejing keno aba udan benta bandawa pisa kadai tang kejing pendan kam da manore mano haga kerteng jong ula pensyai pa iba ru da ka baong ba umdon jing yedai AA baru chairman barim ke HNLC uba Julius Dorphang uliat huru banakaliang jong dangshen ulalet ban pentip syikipulit halor ke jingsha penbut nam ya ke kerteng jong Kajat kalau dia kandeng mo, ka syompat lagi, makinya kibahiyeng masan lagi, makin mat kan, don supaya buat kita gumiru, kita ni patla masuk tu, sama kajat pat kita lagi mat kajat sini ni. So nakalian jungi masan HNFI kalau bah mende lah kot ni mo game. Namar bah kita don so malah orang mentan analan. So nakalian jungi kadang kami pujang polis di pan, balik bedon kam matwan bedon kam. Namar mentan lah tak kian namar email di ha shiti kadang kata ke polis dia malak ni. Ha? Namar mata kan internet baru kita location matwan dia baru ni. Ila lagi sen lagi email untuk apa? Saya ada pasal ya kita harus dengan kamera untuk polis matwan ni. Kemudian kamera cumi teman ini syarap kayak apa? Nah kalian nomor mengi dan betam di bagai sesi nomor bawa presiden cumi di siang ini hak menyarap di kayak kam overground dan jom-jom manual kita untuk nam kayak channel si. Dari hadu mentang apa potensial sih apa kayak channel si kam juda wapisa hiu nanti do Islam jom mana kita mau ngim juda wapisa ni do Islam jom. Terus tang kata ini ada kibri di don kata jing iya kajing wa man ai teriak kata ni tip menurut ai. Dan kalian jom nasa sistem ni kan bagi HMF tu bak kuat memaham sistem kiba penekam mendawa bisa ya harga keteng HMC lembaga HMF tu ngetaru nak sen demi ni luar bagi duit ini gibreu ni nyatre namar kalau menta polis tu dia bercimpian ni HMF tu ni nanya mat mende bukan orang fi syukur tak ni dengan hapan wat su kita gibreu ba penekam apa namar kadon ke pisto kadon ke cingekran menta nanya hikmat namar don gibreu kiba bangkwa HMC bakan wan hikmat namar dayo bakawan ke HMC ya kadon ke jiduk nom ni yo nom satu ni sini tina kalian jomi yung basa HMF ni anut bakan wan ni kami coba cingekran disuk mandon ni kata yang syong-syong susan hapden kari macam tu hikmat media hikmat keseng hikmat juga HMC ru hikmat ke HMF tina kalian kadai pat responsibility jongka polis department ni kan bergemo ban ba ni banle kan dogo makan ni syuat ibreu tangi layo iro dari bakla kabdai mangi minshim tian baka HMF HNC ni ngimdan mata apa ban le e ge jikin jui ni long ka e bangi wat ke belangi yo tangi ibreu kolong min ai be kiti jongka an di kesompat ang government kesompat ang ka sarkar menupat bakan ai gala di singada ni namar iladat file ke FIR lali hikmat di komentar di laporan kam yang tertentu yang kecil meru kadai government nak protection lagi. Bandung berjadi bagi nanti tambah ke SNC tambah ki beki ni ki sembari barial ngamdan jinga dei ya kata. 14 sekalian jauh lima hadir pipilih yo im tu kelami pada waktu saya tidak syamsiai kan ni. Kerja keran fi bagi pulit mo itu kong yang berhasil ke bisa. Kemudian berfungsi kalau tiba bersyai itu berkenaan bagi pak macam di mana lo kinum siu buat ada di kipai bar kinum satu bakal ada. Fi na kalian gajongi ngabali kung hapon sepat lo fi kawan po kay email yung rupan malapu nya ada rupang lo step kami keteng fi badon jadi sya tawa bisa ibe kong basa ngai bat ka nimla kan tip kita ikong nomor keteng wi kan pensyai ka jadi mata hire sumi ikunta po ga upang menin tina kalian gajongi kami pat so ba kata ga jendwa pisar kolong ba kami keteng juniye hindi mo bat menin ta kataru bat ga jendwa pisar tu ga jengkeno para sekei kami details na puli do pun marba kadang ke ong ga jengra bor mata kadang ke pisar ong ba klasiyo mo tina kalian gajongi ilong ni pa kita gibri ba syale aku kata pi kinwan chmat mau kalian kejipti kalian kejipsi nama orang syai baka HNLC kada orang syai te bakamdan mentah ada mentah mener malah ada kalian basadon ki orang bana kalian HNLC kamdan mentah
Bat nak kalian kat jalan siru, mesti tangan ni kam kan cukup nak tahannya. Dan nak kalian juga jalan siru kan ya ibu deni, kan ya wadi, lamar bar kemudian mami tan kerteng jogi dan don kat tu kan kerteng mami. Dan nak kalian juga CNF tu minwan kita. Tikinu kinu bahasa tawa pisah nak kalian jogi beseng, nak kikwa ke jingarap kimdei banting kimdei bansmi. Mangin hapan yang baik ke tahi banwan kita ki budi bodol kiti nang isman. Nama kita di kelas siru kiki di banwan sihmat ni. Nama kecing nama pisah tentang apa yang propose itu. Nama citi. Nama ba kemudian director kolektor kolek baik director nak kiki beri undek suan nama citi. Tentang kemudian rugi tip kumno kami ko por panjang ni beseng HNF ya yang batu pat email jong rupan setiap kita tindak kalian jongi menila sim ke responsibility banwan kita diberi ini beri bos menepat ini diberi lawan syahmat lawan profesi ini dan kalian dengan kata tiba pensyari ke dalam taruh nomor beli tak taruh lah phone ni batu baik seman juga channel si baman bat kita ekran dia ke phone lembaga phone di pasadan tindak kalian kecumi ni melak masuk khusyuk kayak mana dawa ya kan ya bisa iman iri lah tay ngir gidon di bahiyeng basan kin men para juni ti filam kali khamhas ya ka e ba day na ro day nagi bahiyeng basan juni ba na ini ba bisa di kong karena kalian di basan ini juni ni la shikya hai kan kam karena kalian ga chen sir pada pensyai ba kamdan benta kamdan ti ba syawang nya smart man batai ini kan isu ni hoi menem lawan ini ba sensyak ndai mai lawan office ni men keduk ini bagila wan syahmat men pensyai lor kata kaji kabami kateng juki bandawa bisa teleng kini beriu nak kalian juni besengru ina ada meeting la ada keren di office pakai ga bukwa ban smutu depan hadu kamu ide sisane ide ni tai ba le ini kam nak kalian kejungi pasang ni ITV press media ban beli pi baru kai ga ban nasha keno ade ga sisane ga sisane kini kita tai kuat ba baladon kata ka jindawa pisah kata teng juga dengan ban percaya pi baru di media baru kowe sampai ke video lese kadon syakwe galendan bagi sim ya ka sim kabu ya ka kata panong manalajong hi na ngamdai no apa percaya kata kay pa di ba penlong bakan mi ibet ni kerteng jong pi mundai tang sisien na arsien bon sien kami ke kerteng jong pi bat berengkap katu ka dimanut ka badan ya ka letterhead jong ka channel si kay pa penlong pa banmi kata ya kata ngar ngamtip mah balik kuno kami ka kateng jong ka banung kamu ngai atas isu pa ini mana dengan kamu tadi ka kamkai ka basiti kita untuk suka yo mah jadi yang ka apa pokok tengah la kuliah pokok apa la desa te kunta hi marmar ka tuga jukasi kala limit ipu de ngamtip na kata wayu baka mishimi kamu na kalian juga ngalamun ngala IT yang dikulit ngala li file ka FIR na namun kanun pausu te ngala susah te menit bat janmit utari te kala pau yang ngala iba ka ki besar forma te ngala kapat kadang penunur hi ngaru na kay kata Pidaysan am kenjabah yang nabidan kajing itu itau bat ba Julius kalau udah ni mede bat di ba Julius apa te kalau kumna kania tadi isno na porsulidan ini na porsulidan kare ba mata sno jung hadir baki Fiksa ini. Fiksa ini. sa apa lauti isu marjan sno am kebalinggo apat baki ni kibre di bakeno EP dai di file complaint di bapa di press release am kitep ke jakasa jong pi ki ong ki pharu ba tidur jong pi kan urkom ki yo bang akses le ta ki dor kan urkom kin pentok bari aklem taw kerten jong pi hilak ban matai ni yo bidon i ai khammen suwa ne batno hilak ban matai ni anu ngi gawai ka cuma kadang red na nandon ta apasan snan te ka ayu ka tapi pule bahaya ka kuba dadu ba ka sedang mi kan nomor kabami pinen kadang arja ka kuwe
arjar kue kapur dawe. Te long nanti mensua apa kami buat kemai katu napa mobar idon itai yang lenjar waktu apa kabar. Te menta I adon iso ini hakikat kami iso ini bak sambal wala. Insya kadai kasanlah menta kalau kiu syaka apola. Tak hantar mila suku bakadai pangki kabar bakal sudah. No siya ini lagi shy na kuno na ayun sa bahay na sa. Ayun nga sa kita lah ada banyak kerana marki email dan don kaji semua. Dan ngat lagi ko rin ngalapas siya di banyak ngaman pakat ba nama kanay kam dekat kam lagi kam dekat kam kay no nama kalaya hakiteng jud kisah di ba kam ayun kalau kita banyak kerana ayun kata mi paya Allah banyak kerana. Long nakaliang jo phim phim snow baki hadim hi pilai apa ya pilai animation kulit ama ne bi phim snow baka diga kamera ki beken wa bubut nang baka mo ka di syak guna bi kan ne sa kai kami simi ne phim ya krema ki kulit gila ship statement em tu kulit gila ship statement em tu kira kon em bi ko Nama lagi mana? kan usin gila Kan bangkat ayun kita kan nama nasu lagi mi mana? Nakaliang uhunmen jong ubak sensar ubak kersan kemdej ulaong bakum ke yeng kasem ka kentat ye ke jing keno ba upara jong udan bentalang bat kila kenturu ye ki bor pulit ban twet ye ki badan keti. One thing yang ni press club akan ikut kalau mas with confidence bahawa ni udah osnam ni upara jona sensar kemdej kumbala serius ke kapten jumu ba udan bentah ini di ba lumpisan ni natai Kapalnya bersit agak iblang kesalang, kum kita umpat juga, ini bayi ngasam juga umpat, juga ketia kum kita kita. Pada aku yang mas nyo itu bawa bani balami apa ngopor, marman ini lele siapa board di police department, bani lapan yang FIR. Dan negara police tu kila simkia kepala. Ki angin tuat ya kini diberi kebar misi sekretar tenjong para jepi. Tingimut kalau kamu tenda kakam tengi keman susun siap press club ni baik ni lah susah suam tu singar sini. Tentang hadir betul kami sini, hari ini kini sini kami dia nak kubur bat kalau tuat soal agensi yang senjata kumlek. Temenin dalam ni kubur lah pernah masuk ke negara sengat cenwai yang senjata kumlek. Tengini lagi lagi bayi yang masuk ke bakani ke abjima yang ya tak sencar kundai. Lese udan kita kentil. Ndek kini kalau abjima, tapi jin sukya ni dari kundu nilafuni urung presiden juga action waya fu sabran blak. Ini lalai hai bagi lakundu yang sableso untuk dari jin sosinya lagi nila kapat ke jingiram lagi bakin ngirapan pensyaitan bikin kubur sikit baik. Baunim sencar kundai udetang kejing syak misius ka kenteng kejumu batundan pentah kini kikam kibar pensier pensmet bagi kejing dawa pisah ka ilang kesalang. Te kunjuru ni lagi yang dibahing idam dia cikapat yang polis department rupa kintuat kamklo ya kini diberi kiba misius ya ka kenteng sencar kundai nama apa kani ka kita ada ilang kesalang berkawan rajin maru ya kini kasang